Gavana wa kaunti ya Kitui Mwandu Charity Ngilu ni wabudhisia uteti wa munini wa Musumbi Dr. William Ruto wa bottom up kana kukilia ukwati kumanthi kuthi yulu bala weta Ruto ni mulusanina a Kenya mayaile kumunyuva kukwatia ubisi wa mwenenthi balengi Ngilu wa weta Ruto ethitwe ayenda kubalucha serikali ya Musumbi Uhuru Kenyatta na a Kenya mayaile kumunenga ebuso ya kutongwesya nthi ayenda enenthi mamusakwe mutongoi wa chama cha ODM Raila Odinga ni kanamba ya mukamba yithiwe silikalini itina ni munene ukite. Onesmus Chalo enayewa. Gavana wa kaunti ya Kitui Charity Ngilu ni wabudhisi watatu wa munini wa Musumbi William Ruto wa bottom up kana kukilio kwati kumanthe kuthiulo vala waweta Ruto ni mulusanina a Kenya mayele kumunyuva kukwati ovisi wa mwenenthi. Ngilu ni waweta Ruto ethitwa ayenda kuvalucha serikali ya Musumbi Uhuru Kenyatta na Kenya mayele kumunenge evuso ya kutongwesya nthi ayenda a Kenya kumunyuva mutongoi wa ODM Raila Odinga ni kenapa ya mukamba ithio serikali ni unyuvanini munene ula ukite. Undu huru tutavitie akatoa we mwene ndetikila kutia kivila moko ni mundu kuitwa Ruto miaka yake enake kenda wethia uni mundu unatatie kila kindu chonde hapa ndio serikali eke nai ona sindu mukona ku mauta mewe mana chao na chao ni kwitha thimali kila serikali ni Ruto niwe wakweta maundu mauta na eke andu make pu na kinene kiicho ndemu kwa na chama uta no Ruto wekite niwe muko na yuka kuna mbesa kuite na tumi. Ngilu anene kikisione cha museve kila kichangwithia ya umelone waswe Kitui cha kati kavindani kalo kunenga na mavalua maitheka kana title deeds bala mesingilie mwana maana 5 ya tetheka na mavalua a vala makule alama vikiano tetheka na mavalua a maitheka kumasuvia iwete itheka sina lato munene na vena vata wa kusuviwa. Ithi no tu ya mieka mine. Ithi no tu dina Ruto kweli. Mondula twese tukunite kura kaingi. Kuma ngilile ya Mwanza, ngilile kona 13, ngilile na 11 ni Raila. Mondo twese ukitie Kenya miaka mingi. Kuma 92 yenaenda Raila tuyukita tuete Kenya bandu wasema. Ngilu etambanite nola wa MCA wa Mulango Mwandu Munyoki ula wawetakana Mwandu Ngilu no wailete kwitha emunini wa Raila Odinga kivitone cha kuoso tongoi wa nthi Mwandu ni waweta mutongoi wa chama cha Wiper Dr. Stephen Kalonzo Musyoka kuyana na neni wake nde kuonanya ena agenda ya kutethia mbaya ya mukamba na niwele kwa thukia Mwandu Ngilu hatuike munini wa Raila Odinga. Raila ni kundeputiziwa ni mama kana mwasi atendi mama we fighter aliti kwendo benge abuka kubi unde bitu tais Raila likenda ukamba nitukata na kunekwete uzilezi tuziaiye anachogo ukamba nitwe Kalonzo miaka mingi nyeni na support ya Kalonzo lakini nesi okunikala Kalonzo neve aba ekendo atumia na kunikila neza na abaima ndo iroke we mundu akene na chazia ona badali ga support Raila inge ona badali nga nitioke sikulu yuzoka sikulu kwa kono yamo no yukunye chao ikenene chaki adukia mama atwege chao deputy president kana cho wende mama mbovi nyejebu buba emelainu wonu kwa kutungia kemila chaki uneni wake mwandwano wa kwa tomba uneamwa maenende alama vikite nthini wa komano balama mwenda Ngilu avikiana kwithia emunini wa Raila Odinga nenda kwa siate Kalonzo umundini yake anata akiwa no deputy mumetina mwatie wadhani anake tutakuwa tukisembanya mpaka lini? Tuetwa tumanu tina kupigene we kendovi umela ile tina mutumea dia sindwa wasekebela kana Tanzania maina kebeti na hata kanuki ndo abendo ya Kitui sendo nejo ketumata bendo wa Kenya tumepekelana nani waondo mwe wa na waondo mutabwa lakini kaloki liweki tata ni waele na nutonya Dilivota bilingwa movo kuma kaunti ya Kitui Neto Onesmus Chalo.